Hola amigos y amigas, soy Aliwa Pazmiño de Quichuashun con la información en Quichua para Soy FM. Kayhunkaypi puka semaforopi kanchi. Imbaburapi iskunchunga iskun ungushka kuna, otavalupi chunga pusak, kotakachipi sukta. Imbaburapa prefectura karu kitishi kunaman mikunata kararka. Kikinllata coronavirus unguita harkaita ushangi. Ecuadorpi kinsachunga waranga ungushka kunaman chayanajunchik, waranga pichapatsak suktachunga chusku wañushka kuna, imbaburapi iskunchunga iskun ungushka kuna, ibarrapi suktachunga ishkay, otavalupi chunga pusak, kotakachipi sukta, Antonio Andepi kanchis, Pimampirupi sukta, Ministerio de Salud Villachirca. Kotakachipa karu kitishi kunaman imbaburapa prefectura mikunata kararka, waranga pusapatsak chunga ayllu kunaman, kay mikunata gad municipal michaskishka hipaman kay kitishi kunaman chayachingapa, García Moreno, Apuela, Peñerrera, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo. Shinallata Otavalumanbash prefectura mikunata kararka, kimsa waranga suktapatsa ayllukunapa paktachun, kaykunataka juntas parroquial kunaman mikchayachishka, Selva Alegre, Pataquí, Quichinche, San Rafael, Miguelegas Cabezas, paykunami manachari kunaman chayachinga. Kikinllatan mi coronavirus unguita harkaita ushangi. Makita yakuwan jabonwan mayllana. Uhushpa, achinishpapash, rigrawan kilparina. Yakipi kashpalla hambina wasiman rina. Wasipi sakirishpapash makita kutin mayllarishpa katina kangi. Makita mayllarishpaka ishkay chunga chinilla, 20 segundos parana kan. Wasimanda ama lluqsipashunchi mashikuna, wasipi sakiripashunchi, Quichuashun tananajuy mikanchi, Quichuapi villachishpa. Aliwa Pazmiño mikapani, kayakaman mashikuna.